If I beat him, I have the best wristband of all Octagon Extreme. So we'll see. You know, I hit hard for a bantamweight, so... You see this, Giselle, you're boring. It's up to me to make this fight exciting. 3 minuty si tady dáme pasovačku vzí a dáme lapy. Petr to zvládá, tak on má silnou hlavu. Pište do p***či, ty vole. Psychicky je hodně dobrý. Co říká má soupeře, ty vole, to je zase otázka, ty vole. A myslím si, že... Ty se to moc hezký kluk, ty vole, líbí se mi, vole. Můj názor je to poslední zápas a to už je, protože ta atmosféra na Octagonu, to jsem chodím posledních, já nevím, 10 turnajů, tak úplně top. Viděli jste sami na jednu, jak mě i vítali, tak těším se i sám, jak tam budu. A už tady připravuju si na svůj zápasek. On má jedno, s kým zápasit. Už Krt je dobré, já ho znám. Vždycky jsme tam jeden proti jednomu, takže příprava probíhá velice standardně. Petr jakoby má víc zkušeností a chce dokázat, no, že já mu furt říkám dědku, on říká, nejsem dědek. Rozhodně to nepovažuji za svůj poslední zápas ze života, ve smyslu zápasu. Dobrý, že to není zemář, víš, jako, že ho nevezme na zem. Největší souboj pro mě je rozhovor s váma. Já budu bojovat do konce svého života. Ukáž nějaký uzbecký tanec. Uzbecký. To je jedna z miestností, vlastne, kde sa zúčastňujem na seminároch a prednáškach, čo sa týka akože vystresovanosti pred skúškami. Myslím si, že dnes už nie, lebo keď zažiješ akože stres zo zápasu a vlastne ten fear faktor, aký tam máš, ten faktor strachu. Snažíš sa disciplinovane zúčastňovať sa na skúškach, snažíš sa splniť všetky svoje povinnosti. Máš opravný termín na tú skúšku, ale vlastne keď ideš do tej klietky, tam dostaneš kakao, tak tam nemáš žiadny opravný termín. Čo máš robiť? A ešte musíš presne trafiť. Že ako sa bude vyvíjať ten zápas, či bude ukončený skôr alebo nie, tak nikdy sa na to nejak nesústredím, akože idem naplno. Moja superka si myslím, že je dosť komplexná zápasníčka. Nemá nejakú takú slabú stránku, že niekde by bola úplne marná. Odtiaľ to vychádza. To, čo ma motivuje vôbec k tomu robiť ten šport a k tým zápasom, akože jasné, že je to aj nejaký ten cieľ, získať titul a celý ten proces toho, ako dojdem k tomu zápasu, úplne, že to milujem najviac. Proste toto je to, čo ma tom baví. If I beat him, I have the best wristband of all Octagon Extreme. We'll see. I do good. I'm already making weight. When I do nothing now, chilling. I already do my first battle and that was making weight and I did. So now it's just having fun. I put all this work to beat Bogdanovic ass. And Bogdanovic never meet a guy who look more war than me. I'm a machine, bro. I like to fight. He is a lawyer, bro. After this fight, he go home, he do his stuff. He have a good life. But me, that's the only thing I have. And he's not gonna take away from me. Honestly, I just turn off the internet. I'm here for the fight, not for the media. Whenever I win, every time I win, I get more popular. I get to be at the top, and that's the only thing that matters. I feel like Keita was beatable always, considering my style. Keita's never fought a wrestler. This is gonna be a first time for him that he's fighting a really elite grappler. We will see how he will do. I guarantee you he's not gonna do well. Put the time, 20 minutes. I said, welcome to the Shark Spa. How I reacted when the fight got cancelled with Lima. Of course, it sucked. I've been training a lot. But again, it's the fight game. And Jess Hill came in. We got the offer with Jess, and it's a fight I'm very, very excited about. He's a veteran and definitely the most experienced guy I've ever fought. That's what I want. I want fights that tickles all the right places. I feel like I'm a very, very bad match for him. Potrebuješ svoju dávku každé ráno. Molkovať ten outfit. Ja mám strop. Ako to má vyzerať? Dať summer party na vážení. Welcome to the official weigh-ins for Octagon 59. Yeah, buddy!
You want to fight tomorrow? Yeah, it was only 4 weeks' notice, but I was in good shape and I feel good to go for sure. You know, I hit hard for a bantamweight, so I'm leaving it all out there for the European fans. Czech Republic versus Slovakia, Radovan Uška versus Petr Monster Kniže. Musím si trošku ísť takticky na to aj s rozumom, nie len hrabať do toho, ale však uvidíme. Zase keď sa sprostím, môže tam prísť nejaký knockout. Aspoň si skúsal ako trochu. Akože išlo to, že jak hodinky, hej. Spain versus Slovakia, the Pitbull versus the Silent Killer tomorrow night, Alvarez. I feel great. Like every time he look now small, but I know the fight day will be big. He can do whatever he wants. You know, he can be a Superman the next day. So I don't care about what he is now. I care about what he is the fight day. He's a lawyer, so I don't want to insult a lawyer. Predrag Bogdanovic versus Lozan Keita. So the summer party starts tomorrow night. We will see you tomorrow night in the Peugeot Arena. Už 27. na Octagon Summer Party v Peugeot aréně. Lístky v prodeji na Ticketportal.sk.